Svima dobrodošli u drugi HIA podcast pod nazivom Žene i moć, u kojem pričamo o feminističkim temama, ali i o mnogim drugim. Moja današnja sagovornica je jedna mlada inspirativna djevojka koju ću dopustiti da se sama predstavi. Pozdrav i od mene, moje ime je Samra Šakanović-Prgić, dolazim iz Orašja, malenog gradića na obali rijeke Save, pa bih za sebe rekla da sam savsko dijete, Posavka, ali i Krajiškinja, jer moja obitelj dolazi iz Velike Kladuše. Kada bih opisala što sam ja, čime se ja bavim, rekla bih da sam aktivistica, spisateljica i feministica. Kako si došla do toga da se kreneš baviti aktivizmom i da postaneš aktivistica? Zapravo to je došlo spontano u mom životu, već 10-11 godina sam u aktivizmu, kako kažem, došlo je spontano, radionice, seminari, predavanja i slično. 2018. godine sam osnovala svoje udruženje. Zapravo na početku smo imali jedan specifičan cilj na kojem smo radili, onda se to polako razvijalo i sada imamo udrugu za žene iz ruralnih područja i za mlade iz Posavine. A šta bi ti rekla da je glavna tematika, odnosno glavni problem kojim se tvoje udruženje bavi? Da li imate nešto specifično, su vam onako različite teme koje vi obrađujete, kojim se bavite, rješavate različite probleme ili jednostavno imate jedan fokus, jednu ciljnu grupu? Nemamo ciljnu grupu, nemamo jedan fokus, ali to su problemi malih lokalnih zajednica na koje se moramo fokusirati. Mi smo zapravo jedino udruženje u našoj maloj lokalnoj zajednici koja se bavi takvim stvarima i ne možemo sebi dozvoliti da imamo samo jedan fokus, iako je to ponekad poprilično teško fokusirati se na više stvari, ići na više strana, više projekata, ali jednostavno moramo. Kako bih vidjeli... Previše je problema. Previše je problema, da. I mnogo je mladih koji još uvijek ne znaju na koju stranu žele da idu, tako da im dajemo otvorene ruke i mogućnost da sami poslije biraju čime oni žele da se bave. A kako ste bili prihvaćeni u toj maloj sredini kad ste počeli sve to da radite? Da li je bilo ono kao, da smo vas čekali, super što ste tu, ili su ljudi bili malo rezervisani da vas prihvate kao način rješenja nekih svojih problema? Pa mogu reći da su nas jedva dočekali, a onda smo počeli da radimo međureligijske projekte, što je prilično, tabu tema. Možeš možda da pojasniš zašto je to tabu tema u kontekstu Orašja? Tipa ono što si spominjala da je kod vas većinski katoličanstvo, a mali dio je samo muslimanski. Je li tako? Čini mi se zbog toga. Da, upravo tako. Ali jednostavno ljudi su ostali u nekim godinama koje su iza nas i dosta se o tome razgovara na jedan negativan način. Mlade generacije zaslužuju da idu dalje, ne da ostaju u prošlosti i da neprestano o tome govorimo. A da li još uvijek osjetiš to da kod ovih novih generacija i dalje se stvara taj jaz, iako pokušavamo da ga nekako prevaziđemo u smislu vjere i nacije i ostalog? Ja bih rekla da nije tako kod mladih generacija. Da se popravlja situacija? Situacija je bolja iz godine u godinu. Vidim to po sebi, po svojim sestrama koje su mlađe, tako da bih rekla da je situacija sve bolja i bolja. Ja primjerice radim sa malom djecom i omladinom. Oni još uvijek ne razumiju taj koncept vjere i podjele. Možda više problema imam sa roditeljima nego sa djecom sa kojom radim. Da, jer oni ostaju dalje u tom nekom dobu, a mi pokušavamo da ne prebacimo te obrasce na te mlađe generacije. Kad se vratimo na to neko prošlo doba, ti si napisala i knjige koje se bave ženama baš iz tog prošlog doba i koje su zagovarale neku ideju o kojoj mi danas pričamo. Pa možeš nam malo više reći o tim knjigama? Upravo tako. Moja prva knjiga je Svjetlost dana ugledala 2019. godine. Ona nosi naziv Posavka. U njoj sam pisala o snažnim ženama iz Posavine. Žene koje su prebrodile neko teško životno razdoblje. Najviše sam se fokusirala na žene koje su oboljele od raka dojke, jer sam volontirala u udruženju i čula sam njihove priče. I bilo mi je jako važno da njihove priče čuje cijela Bosna i Hercegovina, ne da ostanu samo u njihova 4 zida, jer smatram da pričajući svoje priče, razgovarajući o takvim temama, da se te žene psihički liječe, da otvaraju svoju dušu i da kažu drugim ženama da nisu same, i da jednostavno možemo prebroditi što god da se nađe pred nama, jer zapravo žene smo i možemo sve. Da, pa mislim da je to dobar način da daš glas ženama koji do tada nisu imali glas ili na neki način su smatrale da ga nemaju, da na taj način osnažujemo ih.
A druga knjiga koju si napisala, ako sam dobro razumjela, imaš 2 knjige. Jeste. Druga knjiga je Snaga žene. Mhm. Ona je o ženama iz cijele Bosne i Hercegovine koje su prošle kroz neko teško životno razdoblje kao što je rak dojke, neimaština, težak razvod, smrt neke bliske osobe. Sve one su bile na jednom lošem mjestu u životu. Osjećali su se poprilično loše i bile su u jednoj depresivnoj fazi, ali su s vremenom naučile kako da se nose sa tim stvarima. I naučile su kako da se izbore sa svime što ih je snašlo u životu i sada su divne poduzetnice, majke, žene koje se bave različitim stvarima. Imala sam toliko zanimljivih žena. Sa toliko zanimljivih žena sam pričala da apsolutno ne mogu da vjerujem što se sve dešava danas i kako mi mladi kažemo da nam je teško. Imamo težak ispit, ostavio nas je momak, djevojka i to su naši najveći problemi. Ja baš imam specifičnu priču koju sam radila i baš sam se nešto brinula oko financija taj dan i kako ću uspjeti sve. A otišla sam u Odžak, grad pored Orašja, da razgovaram sa jednom ženom koja je izgubila sve u životu. Izgubila je u ratu i kuću, i supruga, i oca, i unuka, tako da je to jedna priča koja te vrati u realnost. I shvatiš šta god se tebi dešava u životu. Uvijek ima onih ljudi kojima je gore, ali koji se bolje nose sa tim stvarima. Pa na neki način ostavljeni su da se bore i znaju da moraju da prežive. A koja je tebi bilo sve inspiracija da ti kreneš uopšte, odnosno da pokreneš svu tu priču? Da li je bila to jedna osoba, da li je to bila situacija, neki životni trenutak ili je baš bilo onako neko koji je bio tebi postavio granice ideale pa si ti krenula onda njegovim ili njenim stopama? Pa prije svega rekla bih da je to moja majka. Ja sam predsjednica jednog udruženja, rekla sam, koje nosi naziv Nela. Nela je ime moje mame. Ona je poprilično ovako jedna specifična žena koja se u životu borila i izborila za sve što ima danas. Ja sam jako zahvalna što je ona moja majka jer sam gledajući nju kako se bori, shvatila kojim putem ja trebam ili ne trebam da idem. Naravno ima tu puno žena u Bosni i Hercegovini na koje sam se fokusirala u svojim knjigama kao što je gospođa Staka Skenderova ili Misirbi ili žene koje su jednostavno pravile prekretnice u Bosni i Hercegovini koje su vrijedne spomena, ali ne znaju mnogi ljudi danas za njih. Baš sam radila neka istraživanja u našoj udruzi, ne znaju, u Orašju omladina ne zna tko je Staka. Da li bi nam onda u nekim kratkim crtama ispričala možda o nju ili nekim njenim borbama i trenucima koji su tebe onako bili zanimljivi, koji su tebe inspirisali? Pa najprije ta škola za djevojke. Ali ono što je meni najzanimljivije kod Stake je tu zapravo da je ona morala da nosi hlače, da se ponaša kao muškarac, da bi bila prihvaćena u muškom društvu. Da bi se njen glas čuo, morala je da izgleda i da se ponaša kao muškarac. Upravo tako, baš imaju neki dijelovi koji pišu da je išla po kafanama i slične stvari koje tada nisu bile specifične za žene, nego samo za muškarce. Pa da li je opet možda malo i razbila stereotipe i način, odnosno kako se žene vide u društvu. Mene isto interesuje kako se mogu nabaviti tvoje knjige, da li ono širom u Bosni i Hercegovini ili imaš nekakav sajt, Instagram, nešto preko čega možemo da naručimo tvoje knjige. Da te podržimo i na taj način sebe edukujemo, inspirišemo i tako dalje. Naravno, prva knjiga Posavka, nju sam zapravo radila samo za žene iz Posavine, nisam radila veliki tiraž, iako je ona sad poprilično tražena. Nemam kod sebe mnogo knjiga, možda i u svojoj privatnoj kućnoj biblioteci da nemam ni 5 svojih knjiga. Ideja ti je možda da ih pretvoriš u PDF pa možeš onda da ljudi razmijenju između sebe. A druga? Druga knjiga, nju imam kod kuće, spakovan u mnogo kutija, čekaju samo da prođe ova korona pa da krenem sa promocijama. Također nedavno sam u selu u kojem živim otvorila besplatnu seosku biblioteku za svaka čast. Za sve ljude iz moje okoline. To je nekako i krenulo u korona periodu jer su tada bile zatvorene gradske biblioteke i mladi nisu imali priliku da čitaju, a kažem, tad se probudio neki revolt. Ne radi biblioteka, a ja sad baš hoću da čitam, pa se i u meni također probudio. Sad višak slobodnog vremena, da. Upravo tako. Tako da moji sugrađani uvijek mogu doći u našu malu seosku biblioteku i uzeti moju knjigu. Naravno, ja ih uvijek i poklanjam, to mi je cilj. Novac od prodaje od prve knjige sam dala udruženju žena oboljelih od raka dojke, to je bilo njima namijenjeno u Orašu, a evo drugu dijelim i čekam promocije. Svaka ti čast na inicijativi, na idejama.
hvala vama koji ste pratili, nadam se da ste ostali s nama do kraja. Zapratite nas na svim našim kanalima, Facebooku, Instagramu i YouTubeu.